Usisi umsindo insizwa-ke ebilingisela yena-ke uKhuzani. Sawubona kuphi nakuphi lapho inye khona lembosa njengamanje akubingelela yini mathinta ucabeza intombi zomqamela amahlaka abanye baqamela imali ethi wazi. Ngena wethu ngabe usukulakho lokuqala la ngicatha wenze kulungile press subscribe button share phinde comment ukhulu nakho konke uma subscribe ikumela kuhamba so senze kube wena oqala uthola notification mase kufakele video yami phambili. Kanti ke ngabe umdala like awuyazihlanga lapha nakho comment section ungakhohlwa upress button la join lapha ukhokha u10 njalo kuphela kwenyanga siqiniseke ukuthi imininingwane yasebhenki ibona wena nabakwa YouTube singakhohlwa ukulike nokushare nokucomment. Ngane zawethu insizwa ebilingisela uKhuzani lapha enkundleni zokuxhumana ithi njengoba ningibona nje ngijikelwe yiwo wonke umuntu akudlala ukuthenga yasithi sicela ingoma thina hayi ngane zakuthi ngaphandle kokusho isikhathi akuyazi sowulangazelele ukubona le video kodwa uyangiqinisekisa ukuthi ngiyakunxusa ukuthi ulike ivideo ungakhohlwa ukusubscribe. Kanti ke emva kwale video ngicela sihlangane lapha no comment section ngizwe ukuthi uthini mayelana nalolu daba. Kunesikhathi samanje nijikele yiwo wonke umuntu ngisele nani akudlala ukuba nezimoto ayiwela le ingalekwane Kube yihla impela ke emva kwale video ke Blue Lion amnamathela lo mfo athi hey uhlangana pho wena njobe ngathi uyiselesele nje iphe yakhe imoto wayithenga ngayo. Cha nami le video ngane zakuthi yaKhuzani ngayibona angingazi noma wayeseThekwini kodwa ubuke ngathi wayeseThekwini njengoba ubeThekwini launcha iCD yakhe la khona washo khona ukuthi akudlali ukuthenga imoto ezintathu unyaka uwodwa la khona sabalela abantu impumelelo engeke ngabona futhi abantu abaningi bekhala ngokuthi cha ungasibalela indaba yempumelelo yakho impumelelo ekuyiyona futhi oyithola ngathi njengoba sisuke sikusupport kodwa ke into esithandayo ukuthi uqhubeke wenza into ezinhle sizoqhubeka sikusupport esingakuthandi ilokho ukuthi wenze izinto kuyengathi usuyasichomela khona uthena hayi cha ujikelwe na yimina ke ujikelwe na yithina ke kulokhu wedwa kule ngoma nje oyikhiphile cha asizwa nokuzwa ngaphandle komusha isikhathi sakhe mntana ekhaya hlangana lapha kwe comment section ungakhohlwa ukulike subscribe share phinde comment.